lapsat inis ma kitkimid ma nagtibayo tuy kaundat no tilang timet paudi ipamaginawang sexy at ang wensan ti 60 kung ay na kailap makagargari umakit nga agpaiso labig sa pailatin na babato makaalino ti patong na makaparugso pailatin nila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya ipumatol iti bakit kaskala at tatlan awan sa pulim di kinasamit arapok na kemin nage di bakit nasingsingat nabangbang luawan mintis uray nukuri bet-bet awan sa pulim minakinaget dakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akaromansa nagpaiguma ti ganas na agbabaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya agbabaketa puno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas di bakit akainayan aya Cha-cha-cha, ading masikog kansa Wan manong si tati kapuna Nagdakelen, permiti busog na Aramid mo, di ka naging kukuna Abayadin, agpak kapag damda Wan manong gaputi sakit na Nagyanto, inton masanay ka Pagpakawan, yakton may pamindwa Nagsarita man yung patapos ni atin Lumakaanak ay kumulding tumanen Kung magustuhan ay agpas pasok mo din Uray kastang di na paulit-ulitin Yung lalaki ko ng laysot, napudno O agsa o pras laysot syerto Mo di mapagustuhan, abing iimundan Napong tudak, dakan pabuntunyan Cha-cha-cha, ading masitigan sa Wen manong sikat di kapuna Nagdakelan, permiti busog na Aramid mo, di ka naging kukuna Abayadin, agpak kapag damda Wen manong gaputi sakit na Nagyanto, inton masanay ka Pagpakawan, yakton may pamindwa Nagsarita man yung di patapos ni ate Lumakaanak ay kumulding tumanen Hindi mo
pinapaulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudlo doon sa ukas laysot syerto. Hindi mapaggustuhan ang imunda. Napuntot na, didakan pagunon yan. Cha-cha-cha, aging masikugan sa Kung manong si Kadiga po na, nagkelen, permiti buso na. aramid mo, di ka na din kukuna. Nagsarita man yan di patapos ni ate, lumakaanak ay kumulbing tumanen. Hindi mo ba gustuhan ay agpas pasugnutin, uri kastano di na paulit-ulitin. Lalaki ko ng laysot, napudlo doon sa ukas laysot syerto. Hindi mapagustuhan ang inundan. Napuntot na, didakan pagunon yan. Annadam tay agin si singpet, ta isu day tat singpet kite. Ay na? Di maun uli di matim-tim, et ngen pulido nga, inget tangsi. Amen. Annadam tay agin babak nang, tadikan tuket mailaw-lawan. Oo. Lo agayat ta siya to asin sinan, masukon isukot inda pakirelasyonan. Kilada anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masaba ang matay. Ay sexy ang makapakatay, kitabol sa puntawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado ang bastos dayta. Pagaina ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Isap sa pulik, lalaki, uray pobre, uray durgi. What? Basta lagi di responsable, di na amot ang babae. Isap sa pulik met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Isap sa pulik, lalaki, uray pobre, uray durgi. Basta lagi di responsable, di na amot ang babae. Isap sa bulik met a babae, uray pandak when no bimutiti. Adaan na pintas nga ugali, dilakit unay nariri. Bumangon na tibig-bigat, tama panakon agrubuwa. Ni bakit nakaulda, di pa'y nakaimukmuka. At mula gato'y mata, taawan pa'y di pamiga. Mabisinen to'y istoma, ngimrugi akon ti adalyasat. Ni bakit
mantina. Agil iladlati amuna no mga nakabigtigsa. Siya payen ti aginaw agsagad ti aglawlaw. Ngem ano sa tigasat ko tadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo iti agluto. Awan pa'y agas di banbanog ko. Tanu sumampeta sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo iti agluto. Awan pa'y agas di banbanog ko. Tanu sumampeta sumanao. Anda inak na sabat umakit ngem nalapsat. Inis ma kitkimid ma nagtibayo tuy kaundat. No tilang akinet paudi ipamaginawaw sexy. At ang wensan ti 60 kung ay na kailak makagargari. Umakit nga agpaiso napig sa pailatin na babato. Makaalino ti patong na makaparugso pailatin nila. Agbabaketa isut kun nada kanya. Uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna. Agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan aya. Agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan aya. Ipumatol iti bakit kaskala at tadlan. Awan sa pulin di kinasamit arakot na kenintinage. Di bakit nasingsingat nabangbanglu awan mintis. Uray no kuri bet-bet awan sa pulin minakinagaget. Kakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa nagpaiguma ti ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kanya. Uray manuy uyawen da di damit rikna tuy marikna. Agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin na mutiganas. Di bakit akainayan aya. Agbabaketa pudno nga agbabaketa di dangamin
minamuti ganas, di bakit akainayan ayan. Ha! 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 Ah! Di pumatol ini bakit kaskala at datlang awan sa kulim ti kinasang arapit natin inage. Di bakit nasisingit nabangbang awan mintis kuray kuri bet awan sa kulim minakinabiket. Kakilariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa nagpay ganas na. Agbabaketa isukon ko nada kaniya uray manuy uyawenda di damit na tuy marik na. Puno nga babaketa di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan ayat. Di dangamin na muti ganas, di bakit akainayan ayat. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, na permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana. Tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na. Uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna. Isuday da tay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggan nyo, tuy kantak, panggep ti paspasama. Dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan. Paspasagit ken inapal, ginura ken inapa. Awan pulos, ti babainda, ipost da bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay amaki apa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday
balita, tay tarabitab, chismos at kalsada. Tay tao asadot, kenawan no pubrana, isuda kita, tay mang perperdi, day tati libanganda. No sikaket gimura, iti daytoy akanta, nalabit amay saka at ladakes nga apal na. Apay manong anyat isaksaklot mo, igamam sa mo'y kalus-kalus. Ramas-ramasen sa mo itudok-tudok, ipalbo-palbot irito-rito. Nagatidgog, tingan at nagabot, lawlaw na kasla umasok-asok. Nagsilingkit din na ya, day tamurdong na, ngem nang isipnit nga rod itipuon na. Alwadam amanong baka makita da, day kalus-kalus mo itiyag sapa. Kay kayat mo pa'y no agbabasa, may mayat kunam at tumira. Palsuot, palsuot day ta, nagmayakit din day tangay langana. Mordong na't nagbukel anagabot, tapalsuot muaso yun. Palsuot, palsuot day ta, nagmayakit din day tangay langana. Mordong na't nagbukel anagabot, tapalsuot muaso yun. Nagatidog, tingan at nagabot, lawlaw na kasla umasok-asok. Nagsilingkit din na ya, day tamurdong na, ngem nang isitmit nga rod itipuon na. Alwadam amanong baka makita da, day kalus-kalus mo itiyag sapa. Kay kayat mo pa'y no agbabasa, nalaklak ako nam at mira. Palsuot, palsuot day ta, nagmayakit din day tangay langana. Mordong na't nagbukel anagabot, tapalsuot muaso yun. Palsuot, palsuot day ta, nagmayakit din day tangay langana. Mordong na't nagbukel anagabot, tapalsuot muaso yun. Palsuot, palsuot day ta, nagmayakit din day tangay langana. Mordong na't nagbukel anagabot, tapalsuot muaso yun. Tapalsuot muaso yun.
Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay udmo ay nainggit ang do. Sagan na ang kati rabii asumang bayta ipapastat ililiw ta kuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imag di munto iwalwalin. Hitet ko ti amin tuwa kayat mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra aramidek kayat kuken ka. Uray pakatayat ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray tano na ang katalawang ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ta. Denggem mandungo bakit ko day ti mandar kutain ka agdigos ket rumabiin. Nagpupuni-punan kat kinasadot kinadugyot kapay udmo ay nainggit ang do. Sagan na am kati rabii asumang bayta ipapastat ililiw ta kuma. Tauray nuwag patpat nagay ket man subasta na bangluka. Nusyak tuti umapros di kan tubig biglaen to'y imak di munto iwalwalin. Itet ko ti amin tua kayat mo ipaay ko ag-enjoy kalaen. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra aramidek kayat kuken ka. Uray pakatayak ay batukek nulaket di agdigos ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray tano na anggod katalawan ka. O kabit nagimaskan nga agluto iti ikan. Tay tilapyam apigaran ay nagbanglo kabit tirain ka. O bakit agdigos kan tatapno na banglukan. Kani kabit agur uray tano na anggod katalawang ka.